Ditoruni haus sikor. Suatu hari dia jalan merolok-rolok alami pesta di Dogator. Bapak Tusi, bila jaman mazolo lima godang mula-mula di badong sopa-sopa posisi mahamen no posisi mahamen no mangaliatan no selesai sopa-sopa dohong mula-mula di nama godang mula-mula dohong sopa-sopa. Asal dia tiur mula dapat persinalahan jala dipabulus hatta akasan kata dua damma godang dah bersih.